kako ste ljudi? Dobrodošli u još jednu epizodu na mom kanalu. I danas nastavljamo The Last of Us. Pošto smo završili misiju koja se zove Periferija, stigli smo u misiju koja se zove The Woods. Pošto su u prošloj misiji ubili Tess, sada nas je dvoje, Joel i Ellie. Jako nas je malo, samo dvoje. Što je ovo? Opa, našli smo 5 tableta. Neka biljka. Dobro. Idemo kuda treba da idemo. I vidio sam, zove se Bill's Town. Znači mi valjda moramo da nađemo tog Billa i da ga upoznamo. Evo nas do nekog tornja, da vidimo da li možemo da uđemo. Zaključeno. Pa da li možemo ovuda? Šta da gledam? Svici. Svici. Dobro, šta sad treba da uradimo? Vamo ne možemo. Šta će nam ova daska? Ali da, mislim, treba da je postavimo. Treba da je postavimo ovdje. Pa da možemo da pređemo na ovu zgradu da pravimo. Ali kako mi je spopredno? Možda ovdje treba. Jeste, da. Opa! Šta je ovo, nešto novo? Vidi makaze. Da, makaze je sve stavljene na ovu šipku i sada je šipka jača, na primjer. Mislim, na primjer, da. Sada mi treba da postavimo, da, i to ne idemo, možda tamo treba da idemo. Sad ćemo da vidimo. Da, treba na ovu stranu da pređemo. Evo nas. Evo nas na drugoj strani i sada ne znam gdje treba da idemo. Valjda trebamo ovdje. Opa. Klikeri. Ljudi, klikeri. Da nas ne čuju. Nećemo mi njih da diramo. Da vidimo da možemo ovu... Ovdje zađemo, možemo. Dobro. I što imamo da nađemo unutra? Dobro, još 5 tableta. Uzeli smo makar za selotejp. Aha, Eli uči da zviždi. Dobro, ovo su meci. Ona uči da zviždi. Lepo, lepo. Mislim, ja ne znam da zviždi. Dobro, ovdje ništa, da vidimo. Nemamo više ništa ovdje. Evo ga ovaj kliker. Nećemo mi da silazimo, možda ih ima još. Idemo mi ovdje. Vidimo da li možemo dođemo na ova vrata. Ne možemo. A možemo. Dobro, ovo smo uzeli. Imamo 55 tableta. Sada možemo da napravimo maksimum health. I klikiramo health, da. Znači dobili smo još malo health. Možemo da napravimo još jedan šiv. Napravit ćemo
jedan health kit. To će da nam treba više nego malo. Sada ovdje treba da prođemo. Zatvoreno je sa druge strane. Well, I can't boost you up. How else are we gonna get over there? Dobro. Sada će Eli da preskoči ogradu i da nam otvori sa druge strane. Sure thing. Ajde, otvaraj. Eto ga. Sada smo došli u taj Billov grad. So let's say we get a card from this buddy of yours. Sada ćemo da istražujemo i da vidimo šta možemo da nađemo u ovoj prodavnici. Okay. No. But I had a friend that knew everything about this thing. Apparently, Ona kaže da je imala prijatelja koji je znao ovu igru. she punched a hole through her stomach before taking it. A, to je žensko bilo. Malo mi se prebacimo više na ovu igru. Evo nam ovdje ovih delova za poboljšavanje pušaka. Ovdje ne možemo, idemo dalje, pa vidimo šta možemo da nađemo. Ali ovaj grad pust, brate. Što samo neki zombi da nam izleti, bilo bi bolje. Ali, ne baš. Pa ne baš. Što je ono tamo? Hajde da provjerimo. Šta je? Anybody else live in this town? Jeste neko pismo, ali nećemo da ga gledamo. Idemo mi da što brže rešimo ovaj deo. Gdje se trebamo? A, ovdje. Ok, evo nas sada u nekoj prodavnici. Nekoj prodavnici šta je ovo? Strip? Da, prodavnici muzike ili stripova. Muzičkih ploča ili stripova, ne znam već čega. Ali dobro, nije bitno. Opa, 10 ovih delova. Što radim? Idemo ovdje. Da li imamo ovdje neki prolaz? Imamo. Ah! Fuck, šta je ovo, brat? Au, neka bomba. Neka bomba. I došao je kliker i udario. Opet imamo neka vrata. Znaš. Zakon. A što smo sve našli? Blow up trying to find Opa, 25 delova. Vrh. Da još neki kliker ne dođe, evo. To je ta bomba. Pa da vidimo da li možemo nešto napraviti. Napravit ćemo šiv, uzet ćemo ove tablete. A, ne možemo za molotov, ali dobro. Sada moramo ovuda da prođemo. Moramo
na ovaj kamion, valjda da se popnemo. Opa. Našli smo luk. Nice. Našli smo luk. Imamo 3 strele. Well, we could both be armed for each other. Vidi. Baš je dobro. Ajde, uzet ćemo to, možda nam bude zatrebalo. Otko znate, može uvijek ovo da nam zatreba. Ove daske, nikad manje. I nikad više. Prvo, ajmo da je uzmemo. Pa da, evo, trebalo nam je da bi prešli na drugu stranu. Što radiš? Aha, nisam je dobro postavio, vi? Au. Kliker. Ubili smo jednog klikera i nijedna strela nam nije ostala. Onda mi nećemo uzimati ovaj luk. Sranje, živo, brate, ja sam mislio da je ovo bolje, ali nije. Ovaj luk je sranje. Opa, pazi bomba. Nećemo da udarimo ovu bombu. Šta je ovo neko lupa po ovim vratima? Sad ćemo mi da provjerimo ko to lupa. Možda je Bill. Šta? Oh fuck, to je zombi. Shit. Jebote. Dobre, nije nam ništa uradio. Bezbedni smo. Ma bežim ja odavde iz ove kuće, bre. Samo ove bombe. Da, moramo da ih uništimo, onda ćemo da uzmemo ovdje ovu flašu, da imamo onako čisto. Ako bude još bombi, a ima. Ima šta ovdje imamo? Meci. Au, šta je ovo? Dobro, ovo ćemo da istražimo u drugom delu. Hvala što ste gledali ovaj klip. Ako vam se svidio, ostavite like, šerujte, kosite komentar i subscribeujte se, mnogo bi mi značilo. I vidimo se u sljedećem klipu. Veliki pozdrav!